Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rod lui la Kajing pilihan lagi kam jingki apostol kalena ngebasau kedekhat lai puar du balai pinyo. Kekenhon jingki to ki balangit kaladon tang kawai kadonot bat kamen siem. Bat don wei waong ba kano kamar kabaudon kadai kajong u. Henry kilele lang kat kaba kidon. Bat da kaborba ki apostol kila ay la kasakhi ya kajimi pad utrai Jisu. Bat kajinga e kabakraw kaladon halor ki baro. Don wei neki ubah kerdu namar kitu ki badon lengkane yeng kiladi yaki wat kilawan ra eki pisa kat bayo nak benca nak kabaladi bat kilabu eka haki gejat jon ki apostol bat angta laya sam eka hawei pewei kat kum kajing don kam jong u bat komta kalaja Abu Joseph yau baki apostol kilasin Barnabas kabamut ukun jong kajing petengan ulebi balakha hasiprus uladi ya kalengkha jong u bat ulawan ra e kipisa bat ulabu eka haki kejat jong ki apostol kaktien jong utrai kasama khandai phulai utrai long siem ukop da kaburom siem utrai long siem ukop da kaburom siem utrai lakop iladi da kajing klan upan po iladi da kabor utrai long siem ukop da kaburom siem ya keperthai melapan skam triang omdai ban penki ka khat jame kalayang skam nadu hendai kulong nadu bom cukut atrai melong utrai long siem ukop da kaburom siem nasisha kirai jome kilong kibadai ban shania kajing khoi kayadai bat kayeng jome kutrai shadu kabom cukut utrai long siem ukop da kaburom siem kajing pulina gospel bakoi kat komuyo anes kalenong kabalai kerkot kabanyo hadu bakhat san Jisu laong hau Nicodemus deba enda khab yang epi kala air kabe kat shaba kamon pius ngawe kajing sawa jongka Henry phim tip na e kawan ni sha e kaleng kalong kumju yaw tabaro ubalakha na umansiem Nicodemus laong hau kumno kani kala banlong Jisu lapai ktin yu pilong unahikai ka Israel bat phim so tho yakani shisha ngaong api ikren ya kabangi tep bat ngisaki ya kata kabangi leyoi ban phim pediang ya kasaki jungi lada ngalaya thu hapi ya ki hijong keperthai bat phim ngai kumno phila ban ngai lada ngaya thu api shaphang ki hijong ka beneng om pajudon uba lalet kiu shabeneng lai chang uba uta uba lawan hiar na beneng ukun ubriu bat kumbau Moses ulakan tiu pesen renong hari kenja kumta ru yau kon ubriu dai ban kentiu babaro uba ngej hau unyo kajing embam jukut ka gospel jong utrai